hoofnuus vanaand, die land se hoogste hof bevind dele van die wet op vlugtelinge van 1998 ongrondwetlik. Byna 200 verdagtes in hegtenis geneem vir onwettige mynbedrywighede by Western Area aan die Gautengse Wesrand. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die Konstitusionele Hof het 'n uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof oor die grondwetlike regte van vlugtelinge bekragtig. Die Hoogste Hof het eenparig dele van die wet op vlugtelinge van 1998 ongrondwetlik verklaar. Die oorspronklike aansoeker, Scalabrini Vlugtelingsentrum in Kaapstad, het aangevoer dat die wet ook strydig is met internasionale wetgewing oor vlugtelinge. Die respondente sluit die senior bestuur van die Departement van Binnelandse Sake en die Vlugteling Appelowerheid in. Die Helen Suzman Stichting en talle internasionale instellings was vriende van die hof, insluitend die VN Hoogkommissariaat vir Vlugtelinge en Amnesty Internasionaal. Tydens die vlugtelingwet word asielsoekers uitgesluit indien hulle 'n ongunstige immigrasiestatus het. These provisions permit asylum seekers to be excluded from refugee status or prevented from entering the asylum process where they have allegedly committed certain immigration-related offences, entered South Africa other than through a designated port of entry, failed to report to a refugee reception office within 5 days, or are not in possession of an asylum transit visa. Die uitsluiting sonder om elke saak op meriete te beoordeel is ongrondwetlik volgens die Hoogste Hof. Die wet laat ook toe dat asielsoekers gerepatrieer kan word, ondanks die moontlikheid dat hulle dood, marteling of aanhouding sonder verhoor in die gesig staar. The court makes the following order. 1. The order of the High Court of South Africa, Western Cape Division, Cape Town, declaring sections 41F, 41H, 41 Roman 1 and 21(1) capital B of the Refugees Act 130 of 1998 inconsistent with the Constitution and invalid, is confirmed. Die Grondwethof bestempel die wet self as vaag en verwarrend. An asylum seeker may, in terms of different provisions in the Refugees Act, be required to show, and I quote, valid reasons, good cause, or compelling reasons at different stages to different officials in relation to substantially the same procedural non-compliance. None of these standards is adequately defined. The scheme provides no meaningful criteria to guide decision makers, and it creates a real risk of arbitrary and inconsistent decision making. Die hof was krities oor die respondente se argumente en gebrek aan behoorlike prosedure. Die Madlanga-kommissie het getuienis aangehoor van 'n baantjies vir boeties verhouding tussen die adjunk misdaadhoof van intelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, en die EFF-leier Julius Malema met die sakeman Mohammed Mo Sayed wat as tussenganger opgetree het. Die ondersoek gaan voort om getuienis teen Khan in sy afwesigheid op rekord te plaas. 'n Voorbeeld van die wederkerige verhouding tussen die drie is toe Khan via Sayid vrae aan Malema gestuur het, wat hy vir die destydse inspekteur-generaal van intelligensie, Dr. Dintwe, moes vra, in 'n poging om Dintwe uit sy pos te verwyder. Dit volg nadat Malema inligting oor operasie Dudula na Sayid gestuur het, wat Sayid op sy beurt aan Khan gestuur het. So what General Khan is disclosing here is that the purpose of these questions is not to establish whether the Inspector General has a relationship of any nature with Timi Marimutu. Rather, it's to trap the Inspector General into lying in an answer to Parliament and then to use the fact that he will have lied to orchestrate his removal. Sayid het ook inligting oor Khan se voorgenome dissiplinêre verhoor na Malema gestuur. Salams bro. Juju called me now. He says that your things are coming along very, very nicely. It's moving along very rapidly. But just give them some time, but it's going to happen for sure. So, Mr. Sayed says to General Khan, Juju called
your things are coming along, it's moving along very nicely, it's going to happen for sure. General Khan thanks him, says much appreciated. Malema het in 'n verklaring aan die kommissie enige onwettige optrede ontken. At paragraphs 57 to 65, paragraph 9, I deny that I conspired to orchestrate the removal of Dr. Dintwe. Paragraph 10, in any event, I regularly receive information from various sources, some covert, some public, that relates to my work as a member of parliament. Intussen het die beweerde kartellid Vusi Cat Maklala vlugtig virtueel voor die kommissie verskyn, waar tydens sy verhoor tot volgende Woensdag uitgestel is. Die kommissie het ook bevestig dat hy in gesprekke is met die presidentsie oor die moontlike verlenging van die ondersoek. In die nasionale tesourie gaan billike aandeelbetalings van 69 munisipaliteite wat die maand uitgereik sal word tydelik terughou. Dit word gedoen om fiskale dissipline in die munisipaliteite af te dwing. Die betrokke munisipaliteite is genoeg tyd gegee om te verduidelik waarom fondse nie teruggehou moet word nie. The National Treasury has commenced the process to temporarily withhold the July 2026 equitable share transfers to in excess of 60 municipalities that have failed to instill fiscal discipline and ensure that their public money is properly managed. We expect them to deal with unauthorized, irregular, fruitless and wasteful expenditure, and that municipal officials and office bearers are held accountable where required by law. This decision comes on persistent and serious non-compliance with the Municipal Financial Management Act and its regulations, despite support provided by the National Treasury through guidance, engagement, and formal and informal communication over many years. This action is taken in terms of Section 2162 of the Constitution and Section 38 of the Municipal Financial Management Act. This is a corrective measure to protect public money, and it is for a short-term period to minimize the impact on service delivery. Bly gerus ingeskakel vir nog nuus in Afrikaans. Sowat 198 vermeende onwettige mynwerkers is in hegtenis geneem vir onwettige mynverwante oortredings by die Losberg kloofmyn in Western Area aan die Gauteng se Wesrand. Die inhegtenisnemings vorm deel van operasie Voorspoed waarby die Gautengse polisie, die weermag en die Sibanye myn se beskermingsdienste betrokke is. Owerhede het ook onwettige mynbou toerusting gekonfiskeer. Die meeste van die onwettige mynwerkers is buitelandse burgers van Zimbabwe, Mosambiek en Lesotho. 'n Helikopter is verskaf om die polisie te help met lugwaarnemings oor Western Area terwyl owerhede pogings verskerp om onwettige mynbouaktiwiteite in die gebied hok te slaan. 56 Mosambiekse burgers, 4 Zimbabweërs en 21 Suid-Afrikaanse burgers is reeds geïdentifiseer. Een verdagte was in die besit van 'n vuurwapen, terwyl meer as 170 verdagtes ook na verwagting onwettig in die land is. Those foreign nationals don't have passport, asylum or any legal document to be in the country. And that's what we can give for now. This is not the end. There's still other areas where challenges of illegal mining have been ongoing. And this area specific where we arrested these people, we encountered several attempted murders and murders which were taking place where they kill each other or they kill other people. Voortdurende wetstoepassingsoperasies vind plaas by die Losberg kloofmyn waar owerhede steeds onwettige mynboubedrywighede teiken.
Shell Suid-Afrika se handelsmerk bly vereers onveranderd nadat dit deur die nuwe eienaar ADNOC vir R16 miljard oorgekoop is. ADNOC is die nasionale oliemaatskappy van Abu Dhabi. Die transaksie sluit 580 Shell brandstofstasies in, as ook verwante groothandel, lug- en skeepsvaartbedrywighede. ADNOC verseker verbruikers steeds van hoë kwaliteit diens, terwyl digitale tegnologie gebruik sal word om te bepaal hoe dit verder verbeter kan word. It's about optimizing essentially the fuel availability across the stations, and also basically using digital technology to get better customer insight so that we can focus on the right customers with the right proposition. Die maatskappy sal na verwagting daarna 28% daarvan aan 'n swart bemagtigingsvernoot verkoop en aandeelopsies vir werknemers beskikbaar stel. Watch the space. We are in the final stages of finalizing finalizing the selection and the agreement of a PE partner, and credibility of the partner and sharing of the vision and the dream is extremely important. Die transaksie sal na verwagting eers volgende jaar afgehandel word. Die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur sê 241 vermeende afpersers in die boubedryf is vasgetrek, waarvan 176 reeds suksesvol vervolg is. Hulle het glo boumaatskappye geïntimideer en hulle gedwing om fondse wat vir projekte bestem was na hulle te herlei. Die minister Dean McPherson het tydens 'n media-konferensie genoem wat hy sedert sy aanstelling in Julie 2024 gedoen het om die sogenaamde boumafia uit te roei. 2 jaar nadat 'n verklaring in Durban onderteken is om teen die boumafia syndikaat op te tree, is noemenswaardige vordering gemaak. There have been more than 770 cases of construction-related extortion and intimidation that were reported across the country. Of those, 241 arrests were made, and importantly, 176 people were convicted. Verder is 52 kontrakteurs sedert September 2025 op 'n swartlys geplaas, terwyl die status van ander kontrakteurs steeds hersien word. McPherson sê KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap en Gauteng loop die ergste deur, maar die grootste verbetering kan in KwaZulu-Natal gesien word. In KwaZulu-Natal, which was historically regarded as the hotspot of this activity, monthly site disruptions have dropped from more than 60 incidents per month to fewer than 10 per month. McPherson sê die boumafia soek egter ander maniere om die bedryf te infiltreer. Their networks are looking for other ways now to infiltrate projects. They're still trying to exploit legitimate participation and local economic development requirements. They're still trying to position front companies. We now have criminals that have their own front companies that pose as contractors, and they manipulate community structures and influence subcontracting opportunities. Hy meen hoewel daar nog baie werk is wat voorlê, kan sy departement in samewerking met die polisie en die privaat sektor stabiliteit in die bedryf herstel. En nou vir die markaanwyser soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. En ons is net hierna terug met die sport en weer vir môre bly by ons. En dit is dan al vir vanaand. Ons groet tot môre aan, selfde tyd, selfde plek. Mooi bly tot dan. Dis tyd vir die weer. Goeienaand, hartlik welkom. Vandag
baie mooi weer tot koel oor groot dele van die land. Vir môre is daar miskole in die noordoostelike dele van die land en dan ook die westelike dele van die land. Andersins 'n 30% kans vir reën langs die suidweskus. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature in Gauteng. Carletonville 419, Vereniging 'n minimum van 3 en dan Springs het dan 'n minimum van 3 en 'n maksimum van 22. Ons volgende provinsie is Limpopo. Lephalale 'n maksimum van 24, Thabazimbi 322 en dan Mokopane 'n minimum van 6. In Mpumalanga, Secunda -1 en 'n maksimum van 21. Mbombela 721 en Skukuza het dan 'n maksimum van 27. In KwaZulu-Natal, Potchefstroom 1425, Vryheid 'n maksimum van 24 en Durban 1525. In die Oos-Kaap, Mkanda 921, Willowmore maksimum van 20 en dan Mthatha 928. In die Wes-Kaap, Oudtshoorn 419, Beaufort Wes 'n maksimum van 23 en dan Klein Willem en Vredendal albei 'n minimum van 9. Noord-Kaap, De R721, Sutherland 'n minimum van -4 en dan Kimberley en Kroeman albei 'n maksimum van 22. Vrystaat, Welkom 521, Vicksburg 'n minimum van -1 en dan Frankfurt 'n minimum van 0 en 'n maksimum van 19. Noordwes Vryburg 223 en dan sien ons Ottosdal en Wolmaranstad albei 'n minimum van 3 en 'n maksimum van 20. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige, warme aand verder.